thil tu zong te chibei ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta a ko shan rong bol na sang chanchin ilo thlir hawang u MSSU le sinfo tang kopinan buat sai no pang Sunday school mal zain ti siak chu tluang takanei ani March ni somni pariat zirtop ni khan MSSU le sinfo tang kopinan buat sai no pang Sunday school mal zain ti siak final chu Tuikwal Presbyterian Koshan Hall ani ni a apum puya lal thatluangi fa nai Sacrament Department tan chil koshan chu pakhat na ani final a hian mi somanin ti siaka anla du ber pakhatan sa a larem nan hian music track emo live music emo andu zok an mangani in ti siak zo a result puan e loman sem chhun zomani a loman pakhat na in cheng sing sari pani na in cheng sing nga le pathum na in cheng sing thumandonga top 10 atling ten cheng sa nga le memento andong theu bok Lomandong tu te chu pakhat na lal thatluangi fa nai Sacrament Department an thil koshan pani na kelal fakzuali Senior Department Republic veng pathum na kelal ruat fela Intermediate Department lungvel field veng koshan te anni final a hian pilal pian thangi Sel Coordinator MSSU in hunsera manga Reverend Dr. LH Rose and top 3 loman asema top 10 loman te hi pulal ni lena Coordinator Sin 4 upalal ruat saka Sin 4 le tlangwal Kevin Lashat puya MSSU 10 an semani Pulal munzawat law MSSU Assistant Coordinator in Lom Thu Soya Nula Jail Ruat Sangi Praise on Sangi Somni Palia Patni Inale Tlangwa Samuel Almuan Sana Praise on Sangi Somni Palia Pathum Nate and Zaibok Koshan ni poi mo harna thlen ni man ani April ni li zirdob ni kha Mizoram harna thlen ni champani a kumin ni harna thlen kumza som pakwana ani Mizoram Presbyterian Koshan chuan in khom chung khadatan program sia min thupui nang tlang min ti harle don lom ni sam somriat pathum chang khada changa chang som pathum tlo chanin zir ho ani Mizoram harna lo thlen masak hun hi Synod chuan uluk taka zir chian nuwa kumsang ka zakwa somriat patni a Synod in khom pui chuan April ni kumsang ka zakwa parukhi Zoram harna lo thlen masak ni ta na poma amandan tur po SEC kuta da kumsang ka zakwa somriat pali atangin kumtin April ni hi harna thlen ni ti in koshan ni poi mo chiar ani ta ani kumsang ni parukhan harna thlen kumzana po koshan hoten ropui takin kan lo lom to bok ani harna thlen ni hi koshan ni poi mo ani awangin Synod office le Synod noi department sang te po khar ani Synod Mission Board Nuaya Missionary Nurse Titan Refresher Training nei ani April ni khatachang ni somthum chung hian Synod Mission Board Nuaya Missionary Healthcare Worker Titan Refresher Training Synod Conference Center ani mek ani a training tur hian nurse somni kawan ni a ankal kim thei ani training chung hian thupui je sang emergency and first aid accountancy medical safety disaster dental immunization mental health present illness le rongbol na tura ta na thilpoi mo sang an zirang training hi thakhat o tura ro manani a ni khata chang ni riat chung in theory class an kalanga ni kwa chang ni somni priat chung in practical class Synod Hospital Dutlang le Civil Hospital Aizola te anneyanga ni somni pakwa free clinic nei turin khori ni man kalang Synod Mission Board noya hian missionary nurse za somthum chuang omin refresher training tur hian ata tolin coachin anni MSSU March ni somni pakwa in rin ni khan Sunday school ziti to training nei puin trainer the tiang hian an chuak eden tharveng chak ko shana upa bilal mun liana upa zo mangele upa isak za zo liana changte chingveng ko shana upa silal biak sanga upa ke zorem sanga le upa lal siam moya pachuao SLNPB March ni somni pakwa in rin ni zan khan luang molveng thlang ko shana literature campaign in Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary kal March ni somni pakwa le ni somthum chung khan Mamit Koshana Literature Campaign in Reverend PB Zosap Thara Editor Pirin Sai Love Assistant Editor le upa Arla Lian Zwala Committee Member te ankal KTP March ni somni pakwa in rin ni khan ropui chi bial KTP Leadership Training man puin Committee Member te nula efla lian zwali le puich zosang lian te ankal March ni somni pare zirtom ni khan ruantlang bial ri lodo awareness campaign man puin pusilal khongaya Assistant Secretary le pu David Lalruat fela Committee Member te ankal March ni somni pare ta chang ni somthung chung khan Christian Chalai Paul Thentlang branch Golden Jubilee lomna manpuin pularwat fel assistant leader tolu palrem siam khyang te committee member te ankal Mizoram Christian College
State level Viksit Bharat Youth Parliament Public Speaking Competition ni zota ka MCC atanga tel Angela Vanal du saki 6th semester Department of English chu pakhatna ania April ni a national level in ti siakna Delhi ania Angela Vanal du saki hi Mizoram State IO in ain lan le ani March ni somni pasari khan World Theatre Day Pauline MCC English le Mizo Department te chon college ha hunan manga he huna hian mizo te zinga lemchan lamle fiam thu lama sulsutu masa pusalem tharapa chuaw mizo Charlie Chaplin te share thin chuan huna manga aton share atanga zirlai te fuina thu thatak taka soiba ka pathian thu cha thataka soibok Planning and Program Implementation Department Government of Mizoram bot sai Mizoram Chief Minister Banakai Innovation Challenge chu March ni somni paruk nilai ni khan Vanapa Hall inti siakna ni a March ni somni pare zirtop ni khan result puana ni Chief Minister Banakai Innovation Challenge a hian component palia oma chungzinga pakhat Higher Educational Institutes Local Immersion Challenge a hian Mizoram Sarkar Central le Private Noi College shang somni parukin ti siak zinga Mizoram Christian College chu pani na ani MCC chuan local immersion ne inan hian hortoki khwa changa hortoki khwa hi hat kora ching na san ni a hat kora an thar chwa te chu hlok zok le om zinei zo kan shal theina turin project hi siam ani a project ming chu rebranding hat kora in hortoki village ti ani Synod Mission Board rongol na shang longai thla ila Nepal Mission Field March ni somni pakwa in rini khan bel tu thar pakwan om Jharkhand Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pangan oma caution pol danga tangin mi som pani kan caution an ron in pebok Assam Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pakhat om Kolkata Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar palian om Delhi Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pasarian om Arunachal Nasa Mission Field East March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pathuman oma caution pol danga tangin mi pathum gan caution an ron in pebok Arunachal Nasa Mission Field West March ni som thum pathian ni khan bel tu thar palian om Patna Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pangan om Odisha Mission Field March ni som thum pathian ni khan bel tu thar pathuman om Synod Relief Fund Pay kani tun nai har sat na sang tok te ne na hete han Synod Relief Fund Pay kani airfield venga dam lo le khosak har sa chung ka paruk ne na chen sing khat cheu tol te khwa dam lo mi pa ni ne na chen sing khat ve sai rang din thar dam lo mi pa ni ne na chen sing khat ve thinglian khwa dam lo mi pa ni ne na chen sing khat ve pelon khwa dam lo mi pa khat ne na chen sing khat East Pailang khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat Kolkul khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat le Buban khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend RCL ngak liana moderator March ni thum khan Upper Assam Mission Field thar hongin Dibrugarh kala ninga tangni ruk chung hian Guwahati Mizo ko shan tloina kala niriata Synod Service Board a thuang Reverend VL Loy Shan le Senior Executive Secretary April niriata Synod Lay Pensioner Fellowship Annual General Meeting le Synod Service Board a thuanga ni kwatang ni som pani chungin Shillonga PCI Working Committee turina kalang Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary April ninga North Lungleng Koshan Retreat man puya niriata Synod Service Board a thuang Reverend Dr. Rosiam Nena Tochong Executive Secretary April ninga le ni ruk chung hian Khotlang Presbytery KTP meet man puina kala ni riata Synod Service Board le Missionary Orientation Training a huna manganga nikwa MCC Governing Board a thuanga ni kwatang ni som pali chungin Dapo Resort Arunachal West a kalang khati zong kha tuntumata na weekly round up hun kan man the te chu ni e